On aeg teatavaks teha tänaõhtune žürii. Õpetaja Leena. Moespetsialist Külli. Maliste gümnaasiumi direktor Helve. Ja muusikaõpetaja Sirje. Vallatud suve, lihtsalt ja värve, mis on mõeldud energiliste inimestele.
mis suvega juhtuda võib. Miami, South Beach, bring heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Check it out, Miami the place where I come let go. Miami the place that the sunset low. Every day like a Mardi Gras, been riding party all day, no rules, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest of the spill. Maybe Johnny at the bar, running up a high deal, nothing less than ill. When we dress to kill, every time the ladies pass, they be like, when the summertime, when the summertime, when the summertime, when the weather is high, if it's just right, ain't just the sky, when the weather is fine, you got me, on your mind. I know the time is right, and see how we like to get by. But if we're ready to dance, think of nothing more. If we're ready to move, there's a difference between you and me.
kes on su vanemad? Singeri-vingeri, kas sa oled hull läheb? Ei tea, seda veel uuritakse. Ja kus sellised hullud tulevad? Moskvast 10 tükki pakis. Karu, hunt, rebane, eesel kõnnivad, siis järsku kukuvad auku. Hunt teeb ettepaneku. See on selle ära, kellel kõige pikem kõrval. Jänes kohe. No eesel, see kõnn on tõlgõl. So
musta. Järgmisena läheb käsile õpetaja Kai. Tema komplekt koosneb 2 esemest. Kruusil on kujundatud Lihula neiu, rahvariide seeliku, lille motiivi ja lisaks veel tangarütiga kujundatud jalg.
Some conversation, no contemplation.
teeb